Oganda e kaunti ma Kakamega onyisi mondo chiw luor ne mond liete kendo ne onegi yudo ratichgi ma ok oroch ngimagi. Kolose kinde chiwo kony mar chiemo ne mond liete mawuok e kar chung' od bura ma Lugari, jaod gavana ma Kakamega Janet Kasili ogolo siem ne jogo matimo ne mond liete marach ka bende ojiwogi mondo giriwre gi riwruoge mag dongruok kaka yo mar bero ngimagi. Oluwo ne ok omor gi midhiero ma mond liete kadhe ka koro chiwore mar kedo ne ratich mond liete kendo ne onegi dago ngima makare. Uko nyumbani tuko na vyama, tuko na table banking, merry-go round, tunapanda mboga ya kienyeji, sukuma, managu, saka na mrenda na viazi. Huwa tunauza tusaidia kutumia matumizi ya nyumbani. Ametuahidi kwamba atatupea grants kwa vyama vyetu ambapo tunaenda kufuga kuku, tufuge ng'ombe, tupande viazi, mboga, tufanye biashara, tujiendeleze na tulee familia zetu. Ningependa kuwaomba wanaume katika jamii ya Western Region kwamba mzee anapokufa mama amebaki na watoto. Hata kama amebaki peke yake, lakini lazima hiyo ni haki yake kama bibi wa hiyo boma ama bibi wa hiyo shamba. So wasimnyang'anye mali yake, bali waweze kuishi na yeye vizuri, wamkumbatie, waishi na yeye vizuri bila kumdhulumu. Kumbuka tayari amepata bigo tayari kwa kuondokea na mume wake. So when you disinherit her, you are causing her more challenge and more pain.